na apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Realin ading ko. Kumusta kayo dita Pilipinas, manang? Nasaya at matading. Si Kangay, kumusta ka matan dita abroad? Kaasi ti Apo, nasaya at akmatlaang, manang. Ni nanang ngay, kumusta matan ti negosyo na dita? Awan mo tinadakdakamat na aparikot kada kami. Nasaya at matnukas ta, manang. Aw-awagak itay, ngam di na matsungsungbatan. Ay nawaw, ang mga nubisi iti pwesto na ading ko. Nalabit akas ta, manang. Padasam tumanin nga awagan inton madamdama, ah? Wan, manang. Kat, kaano ngay nga agawid ka dito Pilipinas, ading ko? Irinyok manan ti kontrata, manang. Anya? Kurang pa'y matiornong ko. Nayunak pa'y tapno relaxak tong agawid. O, kita ama, ang mga numaliwayang matan ti makiasawa, ading ko. Narigat ti agmay-may sa. Ne, nagsubli ka mat adagos, ay rabakay. Awan ni nanang ije balay, morli lakay. Ay nawaw, katnorabain bakay. Narabyan siguro iti pwesto na. Ang mga numadama tirepak na kadagiti lako na, iso ang nag-overtime manan. Talaga ang nagagat ni nanang ah. Dayta nga rod, nasubraan na matan tigagat na, katawan mati suportaran na. Tagpada kami matan kinirihalin nga at trabaho na. Ag-relax kumamagdan ah. Dayta mo't laang tibagbagakan kwa na, ngam di na mo't kayat lakay. Sayang ka no ti mapaglakwan na. Sa payagmay-may sa ijay. Iso ti mga rami diti amin. Mayat no mangala iti kadwana. Uray tangdanan na no iso. Ninahanang paiti kunam, kabailakon kuna namanen ah. Agkapita pa'y ayra. Agyamanak nanang, imayak dito'y balay idikalman. Ngam awan kayo mat. Wala, tanag-overtime makmanan iti pwesto tayo. Di yu sobraan kag trabaho. Tanarigat matlaang no day tati pakaalaan nyo iti sakit yung. Ay nawaw, si kakit di mag nabigsaak pa yan niya. Aywan gayam nanang, imawag ka din ni Realin kada kayo idikalman. Ay wag nanakaw, nakasarita yung arot ti kapsat ko. Ay katun ah, iring nyo na kanuman ng ti kontrata na. Kayat na ti makaurnong nanang. Ay talaga na nga to ti arapaap ti kapsat mo. Wen nga rod nanang, ang mga numalipatan ng ti makiasawa. Dahil tatijak ipalubaw sa mapasama. Narigat ti mabaakan na niya. Di yumat inbagbaga ngagpasyal kayo gayam ita, nanang. Kailiw ko dagiti apaw kanakaw. Asino nga'y tinagpantay iti pistuyo? Nang rikupak pailaang. Ay usto tapno saan at trabaho ka na iti sangsangon nyo? Un nga raw. Ay anyang nga oras asumangpot da ayra kan dagiti apaw. Alas 3 ti dismissal dagiti ubeng, nanang. Ang mga no paawidan dagi jay. Ala, urayek nga rod ida. Una, agkapi kayo pa ay pangururayan nyo kadakwada. At dati na ba ti a sandwich dita? No di yung kaya ti kape, at dati juice itirep. Awan ka di timbagbaga ni nanang Kingka, ay rabakan. Anya kumangay ti baga na kanya, klakay. Duwang aldawan, alimabasa kiti pesto na. Kat nakarikip man. Aya, Buwan bakay. ay nawaw. Apay ngay nga ta. Mapan mo bisitahan ni nanang. Ang mga lumadimat ng tirik nana. Mabit man lang ang tawaga. Mapangkalatan iti ayan na. Tapno makasigurado tayo.
Kan tapno makita matlaang iti personal Sige, mapanakinton madamdamalakay. Ilupas ko lang ang tar-aramida. Mangan kamot ng gitaan, mabising ka. At damot na luto asida. Anya ti masapol yo, Uncle Delphine? Nagkapuwa kita yung dananang Yosay. Nagkaslada mo ti parikot na kaanakan. Anya kumangay, Uncle. Diya ka mo noon niya. Yung matlaw kong aburito. Ay nawaw, nagsarita kami iti kalman. Kat awan ti parikot, kuna namat kanya. At dalakit ti ilimlimod na katatayo. Anya kumangay ti ilimad na, Uncle. May katlong aldawan asan ang nagluhat. Saan mo takas diya sigod ka? Uray da kami kat makadlaw kami mat, Uncle. Ngam awan mat ngamin ti bagbagana. Di nalakit di may baga kada kayo. Kasaritam tumanan kanakan. Saanan anormal ti kastingar aramidon na. Manong aldawon asaan kayo anang lukat nanang? Ay, makapasadot mo't nga main. Adda ka di parikot? Awan mo't kitday. Ape nga rodakas na. Saan kayo mo't akas na sigod? Ay kagagangay ti pumakit ta. Adda ka dirikrik na anyo. Awan mo't kitday. No adda parikot. Pangaasiyo ta ibagayo kada kami nanang. Tapno ang mumimot Ay naanak ka, awan. Awan parikot kunak lang arudal. Ape nga rod akas la aburido kayo. Ay kwa, misan mo't aburido mo't nga ibagbagam kita. Da kami mo't hindi madanagan kada kayo nanang. Ay awan ti rumbo nga pagdanagan niyaw. Agawid ka kitay taasi kaswam ti pamilya. Di nakpakadanagan, ta okay aklaan. Anya ti kunam realin? Ada nag-message kanya, manang. Asino? May isa ka no kadagiti supplier ni nanang. Anya? Agsingsingir mat manang. Adda ka no utang ni nanang kenkwana. Ay nawaw, kasano anak ka utang ni nanang, katawan mo't paggastusan na ditoy. Bagi na laang mat. Idi damo kat impagarob ko nga iskam laeng. Ngam adamot insent na aresibo kanyak manang. At dapay pirma ni nanang. Sapay nagdakkel agat at dayjay. Kasaritak to ni nanang ading ko. Wen man manang. Salut-sudem no talaga nga adamot lang inutang na. Kan no nangusaran na iti kwarta. Okay, i-message kan to no anya ti ibagana ading ko. Hello? Siga ka nila ito Ira? Siyak nga rod. Asino kayo? Kan anya ti masapul yo, sir? May saan ka nagiti supplier ni nanang mo? Supplier? Wan, kahit ko lang ipakamungat na ti utang ni nanang yo kada kami. Nakasaritak ti may sa gayem na. Kahit iso tinangalaki ti number kin Facebook account yo iti kapsat mo. Nukas na. May sa kayo mat kadagiti nakautangan ni nanang ko, sir? Wan, adu kami ang nakautangan na. Da kayon ti kinuntak mi. Ta saan mi matngaminan ang makuntak. Ay, una yan. Manungay ti utang ni nanang kada kayo, sir? Ribo ti utang ni nanang mo kada kami. Kaano anawaya ka? Kahit ka kumaama kasarita iti personal. Ang teksakto kada kayo, sir. Kasaritak pa'y nga umuna, ti ina. Anya ter aramidam dito'y balay katrabi imot ta nanakaw. Napatagtibagak kada kayo, nanang. Ha? Imawang kanyak ti may sa kadagiti supplier ang nakautangan nyo. Anya? Agpudno kayo man kanyak, nanang. Dagiti utang yu kaditi makagapo. No apay asaan nyo akayat ti aglako? Ilumlumangan nyo kadiida? Ay kwa anak ko. Ay nananang, apay akas tamot nun. Ay kwa, nagbiduta kanak ko. Amangan no di mi ammo, kat milyon mat gaya man ti utang yo. Nangus-usaran nyo iti kwarta, nanang. Apay asaan nyo abinayadan ti utang yo kadagiti supplier yo. Diyak mo noan niya ti aramida kading ko. Mano ti utang ni nanang aya? Dakkel ading ko. Basit laangan kat agbalinan a milyon. Anya? Nakasaritak dagiti supplier na kat aduda. Ay una yan. Kasanungot nga'y ang nakautang ni nanang manang. Nagpa-deliver kano iti lako na kat saan pa'y anabayadan. Nagkari kano ngamjak amo no apay adi na binayadan. Ay una yan.
Nang ipanan na ngay nga ta iti napaglakwan na. Apay anaornong ti utang na. Day tamat lang ti saludsod ko, ading ko. Ay apumat ni nanang. Apay saan amabudang amailumlum iti utang? Day tangarod. Ipagarup na siguro akit napigsa ang kanayon. Ay apo aya. Naimbag kumamat no ibaga na no anya tinangigastusan na iti kwarta. Ay, uray unta, di na ibaga. No jak la maasyan kan ko na, baybay ako man tapno agnakam. Ay una yan. Ay kat si kalaangan ati mangimatong iti negosyo na manang. Ituloy mo. No awan ti wayam nga agbantay, mangala ka pay lang iti takdanang. Isupay mo't maibayad iti utang ni nana. Wala din ko, kasta ti aramida, kasaritak to ni Uncle Delphine. No kasapulang pa iti pagpuunan, ibagabla ang kanyak, tapabuludan ka manang. Agyaman ak unay, ading ko. Amangan no kayat ni kasinsin Marilo ti agbantay, Uncle. Ano ti bantayan na? Ti pwesto mi ijay sentro, Uncle. Ay nawaw, ninanang mo ay. Amangan no ma-stress, kat di na amutar aramidan na ijay, Uncle. Anya, Dakkel ti utang na kadagiti supplier na, Uncle. kasano ang nakautang? Ay, day ti di mi amo, Uncle. Di namit nga rod ibaga. Ay oo na yan ni Caroline. Iso akayat mi nga ituloy ti negosyo na. Ta isupay apagbayad mi kadagiti utang na. Ibagaktukin ni Marilo, tamapan itayan nyo. Tapno makapagsarita kayo adwa. Ni Marilo ti agbantay iti pwesto nanang. Ay, agyaman na kadagkaw. Kat pang nga asiyo tatulungan da kami. Wan anak kaw. No apay ngamin nga inuray yu ang maurnong dagiti utang yu. Ay, kamalik da ichay anak kaw. Kitain nyo saan laeng ada kayo ti aburido. Uray da kami nga anak yu. Mairamraman kami meten. Ay, pasensya kayo anak kaw. Nangipanan nyo iti kwarta ayan nanang. Ay, di mon salud-sudan anak kaw. Makita yu dayta? Di yu pa'y ipudno kada kami. Pangaasi yu man nanang. No adda inutang yu, bayadan yu. Di yu nga minurayon ama urnong. Ay, makapaasar ni nanang. Anya ngay nga rod, inayulat na day jay. No saan kami lang ang amaasyan kan kuana. Ano san nyo abakad? Makabayad kay tumat lang. No kurang tipunan, mabalin mat nga usaran nyo pa ilang ti savings tayo. Ay, okay ka dilaang kan kalakay. Wan, bakit? Ala, awagak nga rod ti kabsat ko, tanayunan na. Ay wan tapno adday gatang nyo iti ilako ni Marilo. Pagtitinulungan tayo, tapno makabayadan ni nanang. Pasensya kan, sir. Naladaw ti bayad mi. Tinapatag kat nakabayad kayon. Agyaman naklaw na Ira. Awan anyaman na, sir. Tinapatag, nakabayad kami. Kunaklakit din no saan na mabayadan ti utang ni nanang mo kada kami. Naibaglagan, tayin tuloy mo ti negosyo na. Kapilitan isulaang mat ngamin tinamnamaan mi apangalaan mi iti pagbayad mi, sir. Sapay la kumaa, ta supplyan na kami latta. Di kay madanagan, ta siya kun ti makaamo iti negosyo ni nanang. Wen, supplyan kay lahat tayo itila ko yung. Amok mat ana nakakaakasarsarita. Agyaman naklaunay, sir. Ay, makaangasak matlaangan lakay. Kumusta nga ibagad? Manong pa'y tinabati nga utang ni nana? Basit laangan lakay. Nasurok laangan 100,000. Ay nawaw, mayatan Malaganan kay mat siguro ng kabsat. Wan lakay. Isubli kon ti savings tayo. Saan nyo nakasapulan? Saanan lakay? Ni nanang ngay, anyamat ng ti plano na. Kayat naman ng tiagla ko, ngam panunutak man pa'y. Amangan no ang subli kat maurnong man ng ti utang na. Mabalin mat nga agsublilat ta, numsikan ti makisarita kadagiti supplier yo. Kasaritak pa'y ni Rialin no anya ti maibagana lakay. Kayat ni nanang nga iso ti agla ko ijay pwesto ading ko. Mabalin mo't manang, ngam tulungan na laang ni Kasinsin Marilo
Si kalat na ti makaam mo iti kwarta. Wan, ading ko. Di mo italag ka ni nanang, taamangan no ulitan namanan, ti inaramid na. Ibagak nga rod ang mabalin na tagsubli, ngam siya kung tagdesisyon. Wan mana, pagtrabahuam lang ijay, tapno adamot aramidan na. Narigatan, ang mga no mailumlum manan iti utang. Wan nga rod ading ko. Riribok ti kasjay nga inaramid na. Pagpagamat ngamin amanang, ibagam ahuston ti utang. Laglagi pa na nga dapay ti saan anabayadan. Wan ading ko. Isumat day ta tisang kaibagakan kwa na. Mapanak iti pwesto ita anak kaw. Ayan ti tulbak. Urayin nyo ni kasingsin Marilo nanang. Ay nawaw. Addakan kwa na ti tulbak. Wan, iso tinangital kak nanang. Mala, urayat nga raw. Kat pangaasi yun nanang ha. Di yun man ulitan ng ti inaramid yo. Saan nanak ko? Siya kung ti makisarita kadagiti supplier manipod ita. Okay laang anak ko. No saan akasapulan, di kay umutang tanarigat ti agbayad nanang. Nanak ko. No ulitan nyo pa itikas di nga inaramid nyo. Makaamu kayon. Talaga asaan kayon at tulungan. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka kuma apagwadan kadagiti anak mo. Aramidem no anya ti maiparbeng, iti kasta kat awan ti pagparikutan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mabalinan amang rugi ka iti trabahom, Lilian. Agyaman aklaunay, madam. Iso na lang ang tawan pa uniform mo. Saan pa'y anadait? Anya ngay ti isuot ko, madam. No, the t-shirt mo ang kulay blue, isulatan. Ngam no awan, uray anya latan. Tinapatag kat presentable ka nga trabaho. Agyaman ak, madam. Ayun gayang, diyak kaya timplado asadot kan sakit ti ulo, ha? Ay, nawaw. Sa anak mat asadot, madam. Nasaya at matnokas na. Agtitinulong tayo. Tulungan nak amang i-manage iti negosyo. Sweldoan kayo man. O sige, mapan kan iti ayan ni Anita. Taiso ti mangisuro kadagiti rumbang nga aramidam. Anya tar aramidan nyo dito office ko, Auntie Rebecca. Kaya't kalabi si Taad kanakan. Kumusta mo tan ti negosyo? As usual, adda dagiti aldaw nga ado ti customer. Adamot dagiti aldaw aman mano ti kumatang. Kasta talaga tag negosyo kanakan. Mun nga rudanti, sapay nangalak iti may sa cashier. Isunsamot jay nakita kitay. Ni Lilian, auntie. Kat, kumusta mo ti performance na? Do alawas nan ngagtrab-trabaho. Kat mayat mat, auntie. Nalaka amay suro. Nagagat ka di mo't lang. Kas maobserbar ko, kat unmat, auntie. Mayat nga ano kasta. Narigat ti maataan iti empleyado a sakit ti ulo. Hay, nakunayo pa'y, auntie. Apa nakatugaw ka lang dita, Lilian? Ay, nawaw. Kas makita mo't. Awan mo't customer. No kasta nga awan ti customer, agdalos ka dito counter.
Isublim dagiti basket ken cart iti entrance. Iti kasta, kat saan ama isali? Saan kumat atrabaho day takot? Ay nawaw, uray saan mo ang trabaho, no awan mo ti customer. Tumulong kalat ta. Ngamin, kasjay ti kayak ni Madam Victoria. Ti agtitinulong tayo. Alawanan, aramido kong, tapno awan ti ado asaom si ka, Joey. Ibagbagaklaan mo ti kanaan nga ibilin ni Madam. Tapno ammumot Feeling bus magdayto a Joey. Anyat ko na. Kasla nang nagkutinagan ko Awan, aglisi ka nga rudan dita, tay sublik ti basket ken cart ide entrance. Pinaayaban na kanu madam, ada ka di basol ko? Awan mo't kit di. Kaya't kala ako mustaan, no kumusta mo't ti panagtrabaho. Kabaulak mo't madam. Sigurado ka di. Ay nawaw, unmat madam. No kasta nga rod, ituloy mo ti trabaho. Tapno saan ako nga agbirok iti sabali. Awan ka di pa'y uniform ko, madam. Aywan, adda ngam dola ang tin-order ko. Mabalinan day ta, madam. Alaam to dito office ko inton malam, kalpasan ti trabaho yo. Ariglado, madam. Agsubli ak nga rudan iti istasyon ko. O sige, tulungam ni Anita, tani, at idugmutan ti pila iti ayan na. Ay, naimbaglaangan taman mano ti customer ita nga aldaw. Mayat ti agrelax. Man ti customer tayo. Ay nawaw, apay akasta ti langam. Anya kumaitano man mano ti gumatang. Na, di mo ibagaan na ragsak ka tawan ti customer. No siyak, naragsakak a talaga. Anya, Naragsakak ta saan tayo ang mabannog. Nasurok ang makatawanan nga agtrab-trabaho ak ditoy ket no ado ti customer. Ay na, makabannog si ka. Awan ti ina na. wana ngam naawan mo ti customer ni Madam, awan ti ipasweldo na kada tayo. Agsweldo tayo latamet uray man mano ti customer. Pangalaan nga rod ni Madam iti pasweldo na kada tayo. Naawan ti gumatang itila ko na. Ay nawaw, parikot na matenday taa. Nangyaga kiti merienda, Victoria Kanakan. Agyaman naklaunay, Auntie Rebecca. Talitay ka mat. Adda ka di parikot mo. Ay, manmanuman nga minan ti gumatang iti grocery store ko, Auntie. Anya? Parikot ko itano pangalaak iti ipasweldo kadagiti empleyado. Ipadas mo ti sales promotion ako na da Kanakan. Agpa-discount ka. Wano agpabaywan taikwan, parang maingganyo dagiti tattao. Epektibo nga ta, Auntie. Saan ko ang masigurado, Kanakan? Ang ipadas mo lata. Wan man nga rod, Auntie. Idi pa'y apang panunutak dayta, ngam agdwa-dwa ak ngamin. Kas negosyante, agpanunot ka iti pamuspusan, tapno saan amalugi ti negosyom. Ni Anita pa'y laang ti cashier ita. Siya ngay madam, anya ti aramidag. Sumurod ka kanyak, tagripakta. Isail ko ti daddo maalako tayo. Ay nawaw, apay ngay asyak ti ayaban na nga agripak. Saan kumot atrabaho day jay? O, adda ka di bagbagam? Ay, kwa? Ni Joey ngay madam. Adda iji bodega. Iso ti imbaon ko nga ag-inventory. Tawan matan ti aramidan na dito Kunaklakit din makainanaak. Saan mo kaya? Tulungan na ta para matlaang kada tayo daytoy. Tapno adda ipasweldo kada kayo. Wana na, awan mo pagpilyan mi madam. Nalpas ka din, ti aramidom ijay, Joey. Nalpasan, isong ay mayak. Tulungan na man. Sika pa'y lang ti mangi karton kadagiti ginatang datap no nabibiit. Kas makita mo, at idugmanan ti pila. Epektibo mo't gayam ti diskarte ni Madam Victoria. Naa, kasla maragsakan ka pa'y laang dita. Sige, aglisi ka dita sa sabon ti mga karton. Agawaan mo't ti mga punch, kadagiti items da, tapno na bibig. Naa, dinak isuro, tamok ti aramida. Ibagbagak lang man, ape anapudot ti ulong. No agsasao ka ngamin dita, kat kunamlan asino ka. Aramidam kit din ti trabaho. Di ka sumana o dita,
ta nakababayin ka lagi ti customer. Ang mga ninton madamdam at agpulong dagan madam, dinalpastan. Ay, makabannog ti agtrabaho tatang. Urayan nyamit at trabaho kit makabanlaw. Makapasar dagita negosyante. Sitting pretty dalaan. Da kami nga empleyado ti mabambannog nga agtrap-trabaho. Sitting pretty, mingibag baka manak ko. Kay sumot tatang. Kitaam ni Madam Victoria. Agtugtugaw laang ije upis na. Da kami nga empleyado ti makagapaw no apay abumakbak ng dagita negosyante. Na, apay kagsaw kay tigasta kat suswelduan da kayo, mate. Wana nga Ang mumlilan, narigat mo't lang tang negosyo. kano agtugtugaw dalaang tatang. Jesus, nalakat yung sao, tali mo pa'y napadasan tang negosyo. Gamnusak anak kapadas, narigat anak ko. Sa napudnaw tayo pagbagam asiting pretty na, na isudat ang plan-plano. Isudat ti mangiruruar iti kwarta. Oho, Pagyamanan nyo kindi taad dating negosyo da, iso nga dapat pagtrabahuan nyo. Saan man ngamin ariri tinang runa anak ko. Nagpanunot pa isak bingag siya. I-assign ka pa ilang iti sa Balia branch, Lilian. ni, apay ngay madam. Kurang ngamin ti cashier ijay. Manong aldaw ngay madam. Di ka madanagan, tamay sang aldaw laang. Saan magkit ti a permanente? Italaang manan taado ti customer ijay. No ijayak sentro amay yasay. Awanen mabanugak ijay. Sapay ado kano ti customer ijay. Kasanulaangan ang makainanaak ngay. Okay ka kadilaang? Uwan madam. Napaulimag ka mga ngamin. Adda ka din na isawang ko, adi mo nagustuhan? Awan madam. No desisyon nyo ti mangyasain kanyak iti sa Balia branch. Awa mo maaramidak. Saan amabalin akuntraan kayo tada kayo matibos. Ano sampay laang, Juan? May sanga aldaw laang matkit di. Makapaasar launay dahi a Madam Victoria. Hey, nawaw. Apay manay. Nagadula nga iso may ti trabaho. Kasano mo ngamin tatang? Agreportak ka no iti sa Balia branch na. Kasirmit lang. Uwan tatang. Apay nga agreklamo kakit awan mo gayam na baliwan iti trabaho. Kano ado ti tao iti dahi a branch tatang? Ado ti customer ijay. Susapo. Di ka pa'y maragsakan, tado ti customer yaw. Sa anak nga rod ang makainana ano ado ti customer. Naimbag kadagita ang negosyante at agtugtugaw lang ti aramiden da. Kada kami, mabanbannog kami nga agtrap-trabaho para kadakwada. No saan dang agnegosyaw? At da nga rod pagtrabahuan yaw? Apay nga ito ti reklamong. Kahit abab minimum matiswilduyo dyan anak ka. Ay, di nak maawatan tatang. Jesus, nagatulaki da reklamo mong. Rumbang lang nagtrabaho ka tamasuswilduan ka nga raw. Kumusta nga ijay branch 1? Nagado ti customer da ijay. Sentro man nga men. Ay, narigat ni mayasain ijay. Da tayo nga empleyado ti mang papabak ng kadagitaan negosyante. Anya? Kasano mo ngamin? Rupat kwartada amin. Sus, apay akas naman ti bagbagam. Punumay, rupat kwartada. Kita kat agtugtugaw dalaang. Sitting pretty dalaang. Kada tayo nga empleyado da ti mabambannog nga agtrap-trabaho. Pagyamanan tayo lata at ada negosyo da. Isong ada pagtrabahuan tayo. No siyak lang ti ada kwartana, agnegosyo akmat. May mayat malain. Ipadas mo, tapno mapadasam ti sitting pretty nga ibagbagam. Anya nga tatirumbang nga aramidak iti may sanga empleyado kanti. Sino nga empleyado? Ni Lilian anti. Apay, anya ti inaramin ni Lilian. Ay, nagado tiriri na anti. Sitting pretty kami kano ang negosyante. Kat isuda nga empleyado ti mabambannog nga trab-trabaho. Kunak man, no iso ti nag-apply a cashier iti grocery store mo. Iso mo ti may nag-apply anti. Iso ti nangibaga akayat na ti agtrabaho. Apay nga ro, nakasta ti panagsasauna. Dayta ti jak maawatan anti. It-itad kumot ti umno asweldo da. On time pa iti panagsweldo da. Sakit ti ulo man ti empleyado akasta. Wen nga rod anti. No agsasao kat kasla iso ti biktima.
No siya tisika kaanakan. Ikatamlatan, isupay apaka-stressam. Anya ti ibagayo kanyak, madam. At dala kayat ko amaamuan, Lilian. Ay nawaw, anya ti kayat yu amaamuan, madam. Awan mo't amok abasol ko. Kasanoan na ibagam asiting pretty ang klaang. Ha? Isumati ka na yun mo nga ibaga kadagiti katrabahuam. Sitting pretty kami lang ang negosyante. Da kayo nga empleyado mi ti mabambanog nga trabaho. Ay, kwa, madam. Diyaga mo no apay kasta ti panagsasaom kat masusweldoan kayo mat. Above minimum ti ititid ko ang sweldo nyo. Saan mat alibre ti panagtrabaho yu dito yukan? Madam. Saan asiting pretty lang ang dagiti negosyante? Adumot lang ang ti trabaho mi. Iso adi kay feeling biktima. No di mo kayat ti trabaho dito ag-resign kalatan. Amangan mo't no adam amuyo akayat na ti agtrabaho iti grocery store ko, auntie. Apay, nag-resignan, tinareklamo nga empleyado. Wen, auntie. Nasaya at mat no nakarik na. Wen nga rod, auntie. Nasakit tinakam da iti kanya. Ngam tinapatag, katawanan pa kay stressa. Ay wala, apay ang nag-apply pa ilang abin. No di na kayat ti agtrabaho. Wen nga rod, auntie. No agsasao da iti kat kasla iso ti biktima. Di na panunutan ang masusweldoan damat. Ay nakanakan, narigat ti maadaan iti empleyado akasta ti galad na. Ay nawaw, ayot oras ang Lilian. Alas 8, tatang. Apay ka, day. Alas 8 iti agsapa. Nga mapay anak kailad ka pa ilaing tita. Awan trabaho mi taya. Nag-resign na kon. Anya, Narigat ti trabaho ija, higa po kadagiti bus akaskin Madam Victoria. Aglunaklatan atag negosyo akmet. saan analakatag negosyo anak ko? Masapula na laing ka, kinrestigir ka ako nata. Takas la sugal mitlaan, tinegosyo. May mayat lata atap no awan ti bus ko. Narigat nga tati agtrabaho iti dahi a grocery store. Busla ang ti bumaba nang. Anya, Aglakla ko kamot gaya mo ni tinatnateng ken karne, Lilian. Wala, may mayatan ti kastaw hingam ti agtrabaho iti dahi a grocery store. Good luck ah. Da kayo nga'y, anya ti plano yaw. Aginggat kaano nga agpa-under kayo iti bus yaw. No siya, saan nga isyo no adda ti boss? Tinapatag, ket nasingpet ken itid na mo ti husto asul daw. Iso na laeng mat ti bumaba nang. Ay nawaw, apay akas tati ka panunutam. Pudnumat. Stepping stone da tayo laeng kadagita a negosyante tapno karkaro a bumaknang da. No siya, dakkel ti may tultulong ti negosyo ni Madam Victoria kanya. Ngamen, adda ti pakitang dana. Saan tayo agpapada iti kapanunutan? Gamnukas na ti mindset mo, talaga nga awan tinasaya at apagbanaga. tubos tamit ti panaglako manak ko. Logi man ang tatang. Ay no, abe alogi. Manmanumat ti gumatang. Ado ngamin ti kakaduak nga aglaklako. Kay, kasan mo nga rodin dayta? Ay, jak nga rod mo tatang. Kurang pa'y ti ganansyak at ang dan ko iti maysang aldaw. Di mat imbagakin ka asan alalakatag negosyaw. Masapul analaing kang agplanaw. Kin restikir kay ti negosyaw. Sa nakanaay kit swerte. Wan nga rod tatang. Narigat mo't lang di trabaho dagiti negosyante. Iswa kita ang anak ko. Di mo labsin ti agsaw. Nang runa no umnumit itid da swildom. No di mo pa'y baliwan ti kasta ka panunutam. Awan na, saan ngagprogreso ti biyag mo? Ay, nawaw! Di ka agbalin a feeling biktima no saan kamat a maag-agrabyado. Agbalin ka kit di a positibo. Iti kasta kat agprogreso ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw!
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagadumutan ay tanga adubaw, Marjorie anakaw. Iparaman ko ken ni Nunoy tatang. Alat ko na. Iparaman ko ken Nunoy akalugaran tayo kuna. Ay nawaw, agraraman kamay. Ang danubya ni Nunaw, isan ka day. Anya ko maitano adanubya na. Iti anya agapaw nga ikamit adubaw. Anyan tulangan, ti panunutan na ititatao kan ka. Adanubya na ako nayo, nga maawan mo't makita nga iyawid na dita balayda. Tinamag ko kat OFW tinobya na. Saan mo't siguro adakas ti mangibingay iti grasya anaawat tayo? Diyak mo kan ka. Nagadulakid din na amaw. Mabit lang, umayon. Naimbag amalamyo na na Flora. Si kamot gaya Marjorie nakong. Ada ka din ni Nunoy nana. Adda iti silid na. Adda ka di masapul mo iti anak ko. Isuti gagarak nana. Kaya't ko ang makita kan makasarita ti anak yaw. Mala, mabiit lang nga raw tayo ba? Numalpas ti kontratam, di mon irinrinyo, Aimee. Apay ko maakat kayat ko ti makaurnong. Saan mon nga irinyo tagkasartan? Siya kon tagtrabaho para ti pamilyata. Makitan to sayang mat no saan ko nga irinyo. Nasingpat dagiti amo. Saan ka kadi anabannog? No para iti alapaap ko, ano sak Ala, adagan ka na ita. Nonya ti planom, ano saklatan ti aguray. Agyaman ako unay nunoy. Sige, agpakada akon, tagtrabaho kami manan. Agan anad ka kanayon dita ha. I love you. Lunoy! Lunoy! Apay ka dinanang. Adda bisita manak ko. Sino ti bisitak nanang? Ni Marjorie akaro ba tayo? Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw, anyaman nga tanti bagarita babae. Rumwar ka, tasi ka ti makisarita kenkwana anak ko. Anya ti masapol mo, Marjorie. Para kang ka. Ay nawaw, anya rita. Adobo para kang ka. Pasensya kan, ngam saan ko nga awatan da ita. Nek, apay ngay. Sayang mo't no di mo gayam kayat. Amang anan niya pa'y ti panunutan tinobyak. Di ka madanagan, ta saan namat amaamuan no di mo ibaga kang kuana. Sa anak akasi ti pampanunutan. Loyal ak tinobya kanya. Amok matday ta. Diyak kaya ti agarami ti tiba nagapagsakitan tinakam na. Isa pasensya kan. Para si dalaang mo't. Maudi ko maritan. Sana may parabang tikas tangar aramidam. Ang mga nanya pa'y ti panunutan dagiti kalugaran tayo no makita da nga umay ka di ti balay. Anya timbaga na ken ka anak ko. At adubo nga itit na kumangam saan ko nga inawat na na. Amangan no agsakit tinakam na ket buraen na ka. May mayatan tikas jay tapno sa anamang namnama kanyak. Kentap no amuna ti paglugaran na. Sa bagay, adda punto manak ko. Nang runa ket addametten ni Aimee anubyam. Nakunayo pa inanang. No umay manan. Ibagayo asardengan na ko. Diyak kayat ti gulo na na. No kasta ti kayat mo. Kasta nga ro ti aramida kanak ko. Agyamara ko na nanang. Aywan gayam, kumusta metten ni Aimee ijay abroad? Masayat ka no umay. Kaano ngay nga agawid? Awan pa'y na ibagana nanang. Anusan tayo nga orayan ah. Nagkarimot kat di nga agpasyar diti lugar tayo no agbakasyon diti Pilipinas. Kay, anya nga ay.
Saan naman lang ay nawat ti sida nga itid mo kuma? Saan nga rod tatang? Nagado a single dita. Ni Nonoy pa'y lang amin nga danobya na tinagustuam. Ay nawaw, iso nga rod mat ti kursonadak tatang. Di ka man nagar-aramay. Anyat amuyo nga ay, ang mga no napimpintasak ng itinobya na. Oray pa'y napintas ka no saan asikati kaya na awan maramidam. At dapay tatang. Jak amukan ka. No kasta, nagbakasyon ka gayam? Wen, agpasyarak ko man dita lugar yung. Aywan, kaya't na ka makita ni Nanang. Sabaten naktungarod iti terminal Mabalin lang tamag. I-text mo lang nun nga oras nga da ka ijay tap na amukmat. Wen, agteksaktukan ka. Ayun gayam. Anyang iti kayat ni nanang mo apasarabo, ta iso ti gatangat. Kung purmilatan, saan mo't na napili ni Nanang? Noan niya ti adda, isulatan na. Kasanungay no di na magustuhan ti gatangat. Ay nawaw, sigurado ang magustuhan na oray anya pa reta. Langro na pa, no naggapoy ti manugang na tubi. Masapol ngagdalos tayo Nanang. Ay nawaw, anya ti okasyon aya. Awan mo't kat di, ngam adag pasyar di ti balay. Asino mo't ngay? Ti manugang niyo tubi. No kasta, nagawid ni Aime. Wala na, kaya't na ti agpasyar di ti lugar tayo. Ay nawaw, apay adi mo imbagbagaan na sapsapa. Kay bagbaga na lang kanyak Nanang. Jak tupay ammo nga dagaya man dito Pilipinas. Ay nawaw, masapol nga agpasalunak nga rod Nakababain mo't kuana, no kastoy ti itsurak amadanunan na. Ni Nanang nga talaga. Napintas kayo lang tamad nga oresan kayo nga agpasalon. Di nakman bulaan si Kanunoy. Nakita yo di babae akadwa ni Nunoy tatang. Why, apay ka day? Iso siguro day jay tinobya na. Ay nawaw, apay asak ti pagsalon suram. At ako matiamok di tangay. Ninunoy ti kasaritam No day jay man tinobya na. Exotic beauty maggayam ti kayat na. Exotic beauty man, bagbagam. Kay sumat tatang. Kuna man no nakita yo ti babae nga inyawit na. Napintas mag ti babae ang nakita kakadwana. Jay pandak tatang. Agpada kayo laeng, Mike. Sana. Di na ikumpara kong kwa na. Tasabali matipintas ko tatang. Nagkapuan nyo na na Flora. Iti ayan ti kumarek, at dala na pan ko intulod. At da ibagam, At da nakita ka babae di balayo na na. Asino day jay? ni ay miday jay na kong. Iso day jay tinobya ni Nonoy nana? Isong agpaisaw, at da ka di parikaw. Exotic beauty gayam ti kayat ni Nonoy nana. Exotic beauty. Kaumat nana. Napintas mo't ni Aimee At daya imbagak apangit nana. Napintas mo. Exotic beauty ako nada. Apay nga rod akas tate katawam. Kaslaad da kayat mo asawang. Awan mo kitya nana. Naragsakak laan. Di yung amin ikan itidakas akay papananti pa nagkatawak Anyat kayat asawan ti exotic beauty ay anunog. Exotic beauty. Wow, Nakangagan nyo mo, titidayta sa una nang. ni Marjorie exotic beauty kanon ni Aimee. Idi kwan sa bali ti katawan na. Anya? No siyak anak kangag, kat kasla uyawon na mo't tinubyam. Uys, kontrolan niyo ti boses yun harang. Adda ni Aimee iti kusina. Madama ti panagluto na. Abangan numagod na kit masaktan tirik na na. Nakaluto ako nonoy. Umay kayong tamangan tayon. Wen, umayin! Oh, nangagiman siguro na dyan anak. Mangan tayo pa eh. Di yung dakdakamadan na ita exotic beauty. Nagawin maggaya man tinobya mga exotic beauty. Apay akas tati katawam.
Ah, Iti kasta tono ti boses mo. Amuklatan nga da sa bali akayat mo asawan. asano mo ngamin? Di mo imbagbaga nga exotic beauty gayam ti kayat mo. No imbagam anasapsapa, saan ko maanasayang ti oras ko kang ka? Uray anya pa iti ibagbagam. Ni Aimee ti kapipintasan iti imatang ko. Kan kasano ko manasayang ti oras mo kanyak. Saan agpat nagdaton kan ka? Maawatak mo kide, no apay ang mahilig kayo iti exotic beauty ako nada. Mga asim, tadi mo dadaulan ti aldaw ka. Ay nawaw, ibagbagak lang ti pudnuan niya. Di ka sumardag. Kayat mo ti apa, ha? Maminsan payakas ta ti bagam kanyak, makaraman ka talaga. Anya, Kalpasan ti mano atawan na panaguray ko. Naikalay sa kamutlangan, Aimee. Agyaman nakta na oray naknunoy. Huston ti abroad, ha? Siyak mo ti agtrabaho ita. Wen, iso tinagtulagan ta. Saan ka di? Congratulations kada kayo adwa. Nunoy, Aimee. Agyaman kami na unay nanang. Anya ti kayat yu amerienda. Saan kami pa'y amabisin nanang? Intong madamdama manan ananang. Sigurado kayo kaday. Wala nang. Ibagamin to nung mabisin kami. Malangarod, agsubliak iti ayan da abalayan Cecil. Payapayan naklaang no adda ka sa pulan niyaw, ah? Imbag pa di exotic beauty ng ibagbagam inkasardan. ay nawaw, anya ko maita kanyak tatang. Di ka umapal. Awan makagapaw tapno umapalak anya. Amaw ka nasakit lat ta tinagamaw. Tasabalit inkasar ti lalaki a kursonadam. Awan bibiyang ko kadagita at tao tatang. Nasakitan niya. Saan ngamin anasaya at uyawam ti itsura ti para matao? Amuyo ti kayat asawan ti exotic beauty tatang. Saan apa naguyaw dayjaan niya? Saan na panaguyaw ko nam ngam no agsasao ka edi kat kaslakat katawa ang tinobya ni Nunawi. No apay ngamin nga isubliyo day ta kat napalabas meten day ta tatang. Si kamot gayam ti mga awawir iti apo ka kapsat. Wala tabi si dananang kentatang na. Karupro pala unay ni Nuno ti putot na. Saan ang mailiba, kabsat? Ay nasyakbet nga ta. Kaanumot nga ta amadaanak iti apaw. Ibagam kin ni Marjorie tamaki asawa mo taon, kabsat. Gasat ng samot ti agbaak. Awan mutan ti mailawan. Nagado akalugaran tayo. Jak man amoy ti anak kaw kapsat. Jak amaw non nyaman ti plano na iti biyag na. Kumusta ti lakad mo, Aimee bakit? Nasaya at matlakay. Iparenovate ko nga rodan ti sari-sari store ni Nanang no kargaan nyo manan. Un man lakay. Isupay mat ano at dagumatang. Wana, tapno dapat lang pakakumikuman nyo kan Nanang. Un nga rod. Masiksikuran ngagtugtugaw laang dito'y balay. Saan ka na irwam? So akasta, bakit? Ayun gayam. Ex mo day di ang Marjorie. Saan ka di? Ay, sana. Kursonadak lang idi. Gum saan ka nagdaton kan ko na. Apay na saludsud mo. Un ata naranaak ijay paradaan itay. Kat from head to toe ti panangkita na kanya. Ay, umapal lang siguro kan ka. Ngamin, sikatin kalay sa. Kunamlan asino mat akapipintasan. Ay nawaw, asinaw tinapintas. Dayjay nga Aimee Apay manan ni Aimee. Naranaak ije paradaan itay. Kitay na. Jak magustuhan ti kasdi pa nagruprupan na tatang. Apal mo kit di na ita. Ay nawaw. Dayjay nga exotic beauty ti apalak. Saan apolos tatang? Already maklunan. Amuklatan.
Makiasawa ka kitimot tayo tapno sana na tabiyag ti Carlo ba't ti bambantayam. No eksotik mo lang ti kinapintas, wano kinagwapo da, uray saan ang tatang? Anya. Danunoy ti limabas. Makimisa man siguro dagityayan. Ay, sana masapulong ibagayaw, tanakitak ida, tatang. Kahit apay nga raw nakastatit suraam. Naliday ka man. Ay, kaano mo nga tatatang? Ti anya. Kaano mo nga ta mabirukak ti lalaki akas kin ni Nunoy? Kasano ko mga damailawaan ken ka ket nakauy-uyaw kamot nga man. Saan mo tatang? Di ka man nagkalintigan. Exotic beauty kung kunam iti asawa ni Nunoy iday. Positibo mo ti kayat na asawan ti exotic beauty. Kumaang madimot ti tono ti boses mo. Agkatawa ka pa itong galibagam ti exotic beauty. Nga manyaga ita. Kada kayo sika ti awan pa'y asawa na. Napalabasan day tatang. Naamiris mo mat siguro ti bidot mo anya. Naglawag aday ta nga ugalim ti may sa makagapaw no apay asaan ang nagdaton ni Nunoy ken ka iday. Amok day tan tatang. Agbalbaliw ka nga minay nanakaw. Agsingsingput ka. Tabareng addapay mailawan ken ka. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti pisikal alanga ti padam a tao. Di ka mangibalikas iti dakas asao. Aramidam no anya ti umno. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagipusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagawid mo gaya man day di amara, ngam awampay mo naramanak. Anya ti konam, Jovelyn, bakit? Nagawidan ni Mara akasinsin ko ngam awampay naramanak kunak. Ay nawaw, saan nagabrut ti kasinsin mo, tapno adda ilibre na kada tayo? Kadagiti amamok nga OFW kat isula ang tikas jay Rafael. Anya kung maitakin ka, sana mabalin ata kayo tag desisyon, no anya ti pangigastusan na iti kwartaana. Saan ang mabindisyon ng tikas jay aklase ti tao lakay? Ay nawaw, Diyos ka aya, tapno amum ti mapaspasamak, bakit? Ay na Rafael, uray pupuutam. Saan ang mabindisyonan dagiti tao nga imot? Apay nga rod ang nagprogreso ti biyag damara ita, no saan daan na bindisyonan? Ay na, italaang day talakay. Dumtang to ti aldaw day di amara. Jak amukan ka, bakit? Awan laang tinaramanam, nagadumot nga ibagbagam. Nagawid mo gaya mo ti OFW akasinsin mo si ka Jubilay. Idi pa'y napalabas alawas anana. Nagawid nga maawampay naramanak. Anya, Uray biskwit la kumano iso. Awampay. nagtip-tipid siguro Tida magkuide ka narigat ka no ti trabaho na ijay abroad. Kinaimo na laki di dayjay nana. Gaputan nag-abroad, panunutom mo ta nga adot kwarta na. Ay basta. Saan ngamin ati kasinsin ko ti pagsaritaan ta nana? Ay nadakas mo nga may ti rumrumwari tingiwat mo. Husto nana. Jak kayat amakangag iti anyaman amay papan iti kasinsin ko nga ex-OFW a feeling back na. Ay nawaw,
Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam, Mara, kasinsen. Ah? Si kakit dimot kasinsin Jovelyn. Kaano ngay nga ilibre na kasinsen? Sipod na gawid ka kaawang pay naramanak. Ha? Ilibre nak mo't tapno maramanak ti bunga ti sakripisyong ije abroad. Ay, kwa kasinsin. Maditi agim imot kasinsen. Ibagbaga kon, saan ang mabindisyonan ti tao nga imot? Ah? Sige, ilibre ka tapno awan maibagbagam kanya kasinsin. Kaano nga raod? Agpasyudad ka inton Lunes, saan ka di? Wan, adda ilakad ko a papeles. No kasta nga rod, mang restaurant ta ijay syudad inton Lunes. Ilibre ka. Kasta Iparaman nyo mo, tinagbanugan nyo. Agrubuata kon, Rafael, lakay. Ay nawaw, di ka pa'y mutnamigat bakit? Saanan akasapulan, lakay. Ang mga numabisinan kay Jay, sigurado apila manin. Saanan ta ilibrinak ti kasinsin ko. Ingkari na amang restaurant kami ita. Asino akasinsin mo? Asino kumapay ngay, ti kasinsin ko nga ex-OFW ni Mara. Anya? Sigurado nga adu ti kwartana dayjay. Nagpalibre ka siguro kenkwanan niya. Ay nawaw, italaang matmanan lakay. Awan ti babain mo ang mga arami di tikasta. Urayam di itida san kat asikat agdaw-dawat ka nakwada. Nakababain ko nakmanin. Anya ko mati nakababaing, kat kasinsin ko mo dayjay. Ay na, magusto aklaunay ti restaurant anang ipanam kanya kasinsin Mara. Nasaya at matno kasta kasinsin Jovelyn. Nanginan samat ti makan ditoy. Sakto laang. O at ti menuda, agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Si kalatan ti umuna nga agpili kasinsin. Amu ko no anya ti order ko. Kasta ka day? Kat anya ti kayat mo akanan dita. Ibagam tap no maka-order tamatan. Daytoy latan kasinsin. Kan daytoy pay. Daytoy pay gayam. Di talo ti order mo. Wen kasinsin. Kayat ko aramanan amin ngam day tatallo pay laang. Intun sumarunon ton ti daduma. Di mon samot ka ba ilan niya ibusan ti order mo kasinsin. Wen ngarod kasinsin. Napsuga meten. I-take out mo latan Ibagak iti staff tay supot na. Ni, saanan kasinsin si kakik dimot? Di mo kayat nga iyawid dayta kasinsin? Saanan kasinsin? Awan mo laang mangan iyay balay. No di mo kayat siyaklatan ti mangi take out kasinsin. Sayang mo dayta. Ta-take out na pay laang ngami. Anya ti kunam kasinsin? Ti kunak, mayat no i-take out mo. Para iti aso ni uncle. Iraman ko matan nga i-take out dagiti tulang ti manok. Sigurado ka kadi kasinsin? Wen kasinsin. Sayang mo't dayta no ibati talaang kat nabayadan mo. Okay. Si kalatangarudan at imang i-take out. Si katimang iyawid, tano siya, sana ka mahilig iti-take out kasinsin. At daing take out ko ama kantatang. Ha? Nang restaurant kami kan kasinsin Jovelyn itay. Kat saan mi ibos. Iso nga in take out kun agraman dagiti tulang. Para kadagiti aso yung. Kasta at timayat anak ko. Sayang Mike, no ibasura na lang dyan. Agraman ti in-order ni kasinsin Jovelyn asaan na ibos. Inyawid ko matan tatang. Impatik out mo kumamad kinkwana. Sayang Mike. Imbagak mo't kankwana. Ngam di na ngarod kaya tatang. Anya? Saan ka no mahilig iti take out? Kat gapot na masayangan akunay iti binayadak. In take out ko latan. Tinapatag kitsan anarugay. Saan tatang? Saan to pa'y anakot ko ti tamaysa? Mabalin pa'y amakanday ta. Jay daduma para matan iti aso atarakan nyo. Hay na, jak amo akas jay gayam ti kasinsin ko nga ex-OFW lakay. Apay man? Nang restaurant kami nga rod itay, Kahit? in-take out na tinabati ang makan lakay. Ay nawaw, day talagang gayam kat. Inton sumaruno, saan ako na sumurot kang kwa na lakay. Nakababain ti kasdi nga aramid na. Ay nawaw,
Anya tinakababa ino in take out na timakan anabati yo. Kat binayadan na mutay jay bakit? Ay na, inraman na nga in take out dagiti tultulang lakay. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabain naklaunay. Tas ikabay laeng nga awan makukwarta na ti kasta. Agbain ka mamut bakit? Anya jay nadamag ka. Nagpalibre ka kano iti kasinsin mo, Joveline. Wan nana, in libre dak iti may sa restaurant ijay syudad. Ngam kas jay mo ti inaramid na. Ay nawaw, anya ti naramid na. Kasta unay tibain ko kadagiti padami a customer ta in take out nakit din tinabati ang makan. Agraman to lang nana. Day talaan. Wan, Ay na, awan mo't makita kadakas iti naramid na. nakababain nga raw ta in take out na pailaang. Di nakit di imbati ijay. Ay na, tapno ibagakan ka. Saan ang nakababa inti mangi take out nang runa no binayadam mo? Lumabasak pa Uncle Orley. Tumagas ka ba ya, tagkabita ka na kan? Ay nawaw, sana Uncle. Umay ka kidding? At dani kasinsin mo mare ti kusina. Madama ti pa nagkape na. Saanan Uncle? Ada nga minlakad ko ita, agdardarasak. Kasta ka de. O sige, intun ba minsan tulaan ngay? Wan Uncle, umayak to makikapinukwa. At patuloy ako. Agan-anad ka kanakan. Asino jay kinasarita yu itay tatang? Di kasinsin mo Joveline anak ka. Apay ni kasinsin Jovelyn, anya timay na imbaga. Ewan mo't kit day. Limabas lang. Iso nga inayabak nga agkape. Ngam di na mo't kayat. Adda siguro lakad na tatang. Tinaibagam kanyak idikalman. Kit ng restaurant kayo adwa. Wan mo tatang. Ang mga mit no da tinaisawang mo adi na nagustuhan. Awan mo ti amok tatang. Sigurado ka? Wan tatang. Agan anadak mo't. Sa anak akas kadagiti daddo madita. Nga oray na sakit kat isawang dalat ka. Nasaya at might no kasta. Kung naklakid din na di yung nagkinawatan iti kasinsin mo. Iso adi na kaya't ti makikapit. Asino jay kinasaritan, Rafael Lakay? Ni Tata Romeo matay jay. Anya ti imay na imbaga. Agpapaskanda ka no Sabado. Imbitado tayaw. Wain, iso ti imay na imbaga kanya. Ay nawaw, nagsya atin no kasta. Malanitan man ang tibibig no kwa. Sigurado daytan bakit? Talo adatakkel a baboy ka no ti partyenda. Ay nawaw, nagadun Lakay. Iso mapanta, tapno makaraman tamot Libre gitdigan. Wan Lakay, mapantaadwa. Ay nawaw, apay nga imbasurang tinabati a karne kasinsin Jovelyn. Ada ka di parikot? Sayang mo't day di kasinsin. At damat supot ko dito Diyak among adagayam supot mo dita. Inton sumaruno, di mo basta ibas-basura. Sayang timakan. No kayat mo, di alaat, tas sikat mangyawid. Wanin ano di mo kayat nga iyawin. Una yun dahito nga XOFW. Mahilig iti take out. Kasla agbibisin mo. Adda ka di bagbagam kasinsin? Ti kunak, isaganam ti supot mo, taalaak ti imbasurak akarnino kayat mo nga iyawid. Madlaw mo't amasayangan kalaunay ngamin. Wan ata sayang mo't nga agpaiso no maibasura laang kasinsin. At iti karni nga inyawid ko bakit? Ibatim dita ta ipritok inton madamdama. Si Kangay, awan inyawid mo? Awan Lakay. Ay nawa, amang ano yung basura manayin. Imbasurak, ngam inalak mo laang tamasayangan mo ni Mara. Inted ko kang kwana. Na, agin babak ng kaman ngaminan bakit? Anya nga ron ti kayat mo nga aramidak? Ibulsak ti karne? Ay na, nakababain Lakay. Isuan na pan kay jay, tapno makipangan bakit? Anya ko matipagbainam. Tapno ibagak kang ka, sa anak akas iti kasinsin ko ang mahilig iti take out. No sino pa'y ti awanan, isupay ti agin babak nang. Nakababain launay ti arami da kasta bakit? Nagawid kay mo't anasapa idi nagpapaskanda rumyaw. Wan ata sa anak a komportable iti kaduak nana. Ay, anya ti kayat mo asawan.
Sumurot-surot to ngamin ni Mara akasinsin ko. Tanya nga iti parikot ijay. Nakababain ata yung bulsa na ti karni nga in-take out na. Ay nawaw. Uray siyak mo. At da inyawid ko akarnay. Ay na, no siyak, saan ko amaramid ti kastana na sabit. Anya. Nakababain launay kadagiti tattao a makakitkita. Sapay XOFW dayjay nana. Ipagarup ti kaduan abak nang dayjay akasinsin ko. Ti dida mo kat mahilig dayjay iti take out. Dayta nga ugalim ti nakababaeng Jubiline. Ay nawaw ka. Anya ti gata nga Mara. Sa anak agumatang na nasabet. Anya ngay nga raw. At dala kayat ko asaludsuden kada kayo nana. Anya ngay dayta nakaw. At da ka di inyawid yo akarne, idi nagpapaskanda tatarom yo nana. Ay wan, adda Adda in take out ko. Tadyak mo't na bailan nga ipusan. Saan mo't adakas ti kasjay? Saan ka di nana? Saan tayo mo't atinakaw dayjay? Kasanumot nga min nana. Nagaduti sa uti kasinsin ko. Ni Jubilin ka di manan. Wala na. Imbasura na ti karne asaan na naipos. Idiin nalak. Is-istoryaam nakit din iti sabali a tao. Ay, talaga mo dayjay a babae. Di na amaw nga isaw tinakababain iti kastangar aramidan na. Nasayaat mo ta nakaringkan ba kay? Apay ka di lakay. Kada bisitang. Ay nawaw, asino ti bisita? Ikasinsin mo Mara. At akano tinapatag nga ibaganagin ka. Anya ka numanan. Mapan kay ti salas atag sarita kayo. Ay nawaw, pinastrak mo. Wana ata kasinsin mo matay jay. Ay unay kan, kumkumpurmi mo ti paspastrakam dito'y balay. At na siguro ti basol mo kenkwana. Isu akas lamatanagan kalaunay. Ibagam iti day ta Amara, ama ditiriknak. Rumor ka din. At dalaan ka no tinapatag nga ibaganakin ka. Sika magayam ti bisita kasinsen, Siyak nga rot kasinsin. anya ti gagaram. Imayak ta napatag ti bagakan ka. Ay na, makapadanag ka mo kasinsen. Anya ti ibagam aya. Mabalin ka di, adinak ibabain kadagiti kalugaran tayo. Ay nawaw, saan mo't kasinsen? Ay nadi kan agulbud. Is-istoryaam kano kadagiti kalugaran tayo ang mahiligak iti take out. Dayjay ka day. Saan adakas ti mangi take outan niya? Saan mo't kasinsen? Apay nga rod anadamag ko akas taunay kano ti katawam tunggal is-istoryaan na. Ni, saan mo't akasinsen? Ay nakasinsin di kan aglibak. Wano kayat mo nga ayabak ti witness tagsasarita tayo. Ay kwa. Saanan akasapulan kasinsen? Siyak ti ayan ti bidot kasinsen. Pasensyakan Sorry. No kabain mo ti mangi take out, di na kam iramraman. Taligal mo ter aramidan mi. No sika ket di ka masayangan iti makan, di na kam iramraman iti istorya. Naawatam? Uwan kasinsen. Agpapadatay lang arudan ang mamirmiraot, agin babak ng kapay lang amin. Una yun ay ati kasta, agbalbaliw ka man kasinsin. Ay nawaw! Di mo sayangan ti makan numabain ka amang i-take out. Ikam iti patag ti tunggal bendisyon a mauawat mo. Tapno ad-adda a paraburan na kapay ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagkapwang marijuana. Iji barangay hall mare. Napanak na ngala iti istab. Si Kangay, ada istab mo para iti ayuda nga iwaras ti barangay. Un mare, adda na alak ng may salaang. Uray siyak marud mare. Iyala ako manilakay ko ngam saan kanumot amabalin. Uray siyak mo't mare. Sayang. Anya nga ta, no. Ay nawaw, noan niya mare. Adda na panunot kong aramidon ta mare. Anya ngay day ta na panunod mo mare. Maamuam to mare. Agkuyog ta nga agpasintro inton Martes. Sayang ti ayuda nga iwaras da no sagkay salaang ti maawat ta mare. Nang idulinam iti istab nga inted ti barangay lakay. Ay nawang, inton bernis pa yung mga iwaras dagi dyan. Amok Apay nga ro kasal sanod-sudon ti istab. kasapulak nga road. An umay. Basta kasapulak. Saludsud mo ngamin amin. Imbagak lang nga rudin akasapulak. Kita kami ti drawer, atay jay. Agyaman ak. No anum nga minday tanga istab ah. Basta ada pangusarak. Saan ang masapul asaludsudem no anya. Inwara sumut gaya menti istab kadagiti kalugaran tayaw Mario anak kaw. Nalpasan na nang, iti pa lang Lunes. Isuma namin tibilin ni Kapitan. Apay na saludsod dyan. Naikan ka di amin. Wala na, one per household, nga madati sobra. Iso nga inted mi kadagiti talaga nga kasapulan. Nasaya at mat nga rudno kasta tapno awan agriri. No bilang man ta dalat tagriri, mabalin mat nga agdiritsyuda di barangay hall, tapno maipalawag mi iti personal kadakwada. May mayat manen ati kasta. No dadduma ka narigat ang makaawat dagiti kalugaran tayaw. Nang runa pa'y no ayuda ti saritaan. Nakunayo pa hinanang. Kita ang mare. Nalpasad. Naipaserox ko matlaangan ti istab. Maasarak iti dayji asuling. Di kayat nga isirox ti istab. Ay nawaw, apay kanukot bayadan tamat. Di na kanu kayat ta ang mga nuungtan ni Kapitan. Naimbaglaangan taim manugot ni Nanay Yuli ang mga isirox. Manungay ta impaserox mo mare. Ado da ito'y Pagguduan ta mare, ta ipila ta inton Biyernes. Okay mare. Saan ka di amadlaw na iserox laang? Saan mo't mare? Kita akit agkakarupa da. Ay wanan niya. No saludsuden da no apay nga ado ti istab ta. Ibaga talatan nga impaw it dati daduma. Un mare, kasta ti aramiden ta. Sayang mat. Libre ko naman. Day talaangan agpila ti maaramid. Naku nampay mare, saan mat siguro ani Kapitan ti mangiwaras? Saan damat siguro amadlawan niya? Saan ani Kapitan ti mangiwaras mare? Kano ado tayo nga agpila? Saan da amadlaw? Biyernes ita, ipila yu ti istab tayo, wana bakay. Wan amok daytan. Ada kadilakad mo. Ado ti trabaho ki Jagardeng. Apay ka day. Awan makiday. Nasaludsod ko laan. Agawid kamot ladagos no malpas ti pila yu ha. Tatulungan na kiti trabaho. Wan malpas kami adagos. Ay nako. Sungaro da masapsapa ka. Tapno sikat ti umuna iti pila. Anyat urasan. Ang mga no adumat ng tinakapila ijay. Sumurot kanto iti garden no maalam ti ayuda. Ta isupay mo ti maitulong mo kanyak. Alawunan, boss! Atigdug payla ang gayam ti pila. Ungarod mare. Gusto mo kidi tatno mabannog dagiti mangiwarwaras. Saan damat siguro ang makadlawan niya mare? Adumat ti tao mare. Imposible mat ano madlaw da. Sa bagay, sigurado ang nabambanugan dagita. Dakkel ti posibilidad na ang makalusot ta. Libre ko naman. Dakkel at tipigta no ado ti mayawid tang ayuda mare. Adapay cash gift anayon na.
No maalat at ti ayuda ta, agpasalon ta mare. Unang, agpa-cutics ta, kan agpakulay ta itibo. Nabayag matan, day di na udi ang nagpamanicure ta mare. Nangaron mare, manuabulan mo tin tinapalabas. So aditan sayangan day ti agundaway mare. Iji bangir ti pagpilaam, tadituyak met mare. Agsina ta, tapno saan amadlaw dagiti mangiwarwaras. Kaya't nakanumat ang makasarita kagawad. Wen, agtugaw ka. Ada ka di basol ko kagawad. Nagpila akla ang matpara iti ayuda. Nagalaan nyo iti peke nga istabyo. Ay nawaw, piki nga istab. Wen, Ay nawaw, nadlaw dagayam. ado ti istab nga impilam nga may salaang ti original jay. Diyadat duma, peke. Apay adi ka makasumbat. Ipagarupyo siguro ang makalusot kayo niya. Saan apiki ti istab mi kagawad? Aday tanay, kita nga. San lang ada kayo tinangipila iti peking istab? Ado kayo. Kastoy ti original nga istab nga inwaras mi. Adda ti pirma iti likod na. Kitam ti istab mo. Day tamat tinaawat mi nga istab kagawad. Ay. Pangaasi o tasalas siya tiluklukon nyo. Amo ka. Inpasirok siya da kita nga istab. Kinabuakaw ti kastang aramid. Kasanungay day tamare, di addan record ta iti barangay hall. Adda na mare. Ay, nakababain launay mare. Kunaklaki di no makalusot ta. Nakitak ti post dagiti kalugaran tayo. Kat ti peke nga istab ti pagsasaritaan da mare. Makapasar mo mare. Ay, sayang lang ti panugtaan ng ipila. May salaang mat nga istab ti inawat da. Naku nampay. Awanan Cutics no more. Anya ngay nga rod, natikluta mo't adakos. Dakkel ko mati posibilidad ang makalusot. Naawan ti master's list na. Ngam nadlaw da paylaang nga awan ti pirma. Ado tayo kanuan ang ipila iti piki nga istab mare. Numaamuan nila kay kuti maipapan iti daytoy abanag. Awanan sigurado nga ungtan na. Auray siyak mo't amare. Inramandak pa yan. Apay ngay asyak ti pabasulam kat desisyon tamat daytoy adwa mare. Apay nga talangan nagawid ka bakit? Hay nawaw, at idrog nga ron ti pila. Napudot man ti ulom kat kasangsangput mo lang. Makapasar mo ngaming dagita at tao. Sino? Basta adda. Di mo mangaro ti pagano sino? Ayun gaya, nadamag mo ka di ti isyo may papaniti ayuda nga inwaras ta? Apay ka no. Adda ka no tinangipilay ti peking estab. Naimbaglangan ta nabisto dadagos. Aya. Di da amot makontento. Una yan dagiti buwakaw at tao. Ti kayat da siguro kat isudalaan ti makaraman iti ayuda. Anyat ko na Mario anak ka. Dagiti kalugaran tayo at di da amot makontento ananang. Ay nawaw, apay mo. Agasam man, taad da ti peking estab da. Anya, Naimbaglangan na, tanadlaw dagiti mangiwarwaras. saan nyo ka di apinirmaan ti original nga istab? Adda ti pirma ni Kapitan. Nung naturod da latangon, imbagarog da siguro ang makalusot da tado ti tao. Ni Juana ti maysa, duwada iti gayim na. Ay nawaw, one istab per household nga raw. Apay akas tapay lang matinaramid da. Amuyo na nanang, buwakaw da nga ron, kaya't dati makaado. Naimbangal daw mo, lumapasak pa'y. Papansin bakit? Na, apay akas tamatan ti panagsasaumwa na balasang ka. Di nakasarsarita, taging gaita kat maditimod ko. Ay nawaw, ti ayuda kan peking nga istab ka de ti makagapaw. Awanan bibiyang yaw. Ay nawaw, naikan kayo mo't iti original nga istab. No awan na saya at nga ibagayo, lumabas kay latan. Anya, Di yu dadaulan ti aldaw ko. Jak kaya ti mabadtrip abigbigatan. kasaritam tuman ni Juana, Mario anak ko. May papanita niya nanang. May papan iti ayuda. Ay nawa, makalawas mo tin tinapalabas Saan da pa'y nga rod anak ka move on?
Kasanumat anay bagayo at ita pa nakamove on. Un atakus ko sila panakit din da di ako na. Anya? Kasaritam taw. Diyak kayat ti mairamraman iti dayta nga isyo ko naktumag. Awan ti amok may papan iti dayta nga ayuda. Kan peke nga istab. Ngam no apay ako sila panakmet ti nakasjay. Pangaasim tadi mo iramraman ni nanang ko. Asino mat tinang ibagakang ka nga inraman ko ni Nana Perla? Kusko sila pam kanumat ni nanang. Ay nawaw, awan amok dita kagawad. Saan ko mga agsakit tinakam yo no nabisto ti kalukwan nyo? Naimbaglangan na, tanaanos ni kapitan. Saan da kayo nga imbabayin? Alawo nun, da kayon ti hustaw. Apay, anya ko mati makagapo nga agreklamo kayo. Nagbalin kami mo't apatas Oho! Wano, talaga adiyo ammo ti makontento. Iso akasta ti ugalyan nyo. Saan anasaya ti kasta? No adda ti ayuda, pagbibingayan tayo nga agkakabaranggayan. Saan kayo nga agbalin na buwakaw? Makapaasar man da di akagawad Mario Mare. Apay ni kagawad Mario Mare. Anya kumapay, sinirmunan dakmanen No kasta sinirmunan na kamay. Won, makaparurud nga rod. Oray siya Mare. Sinirmunan da mo lang. Saan kay nga agbalin abwakaw ko na nakidi. Kasta mo lang ti imbaga na kanyak Mare. Naimbagla ang atasaan anang ngagdila kay ko. Kunaklakit din o dagiti kalugaran tayo lang ti buwakaw. Buwakaw mo't nga ibagbagam si ka, Cesar. Ay nawa, di ka gindidiam mo. Amukon ti kalukwam. Anya? May saka magayam ka dagiti nangipilan niya. May saka mo at kadagiti nangipilay ti peking stab. Ay, kuwala kay. Di kan makapaglibak. Tanangag ko at kayo ti pagsasaritaan da kagawad Mariaw. Kunaklaki di nunalpas day tanga isyo. San anasayati kasi nga naramid yaw? Nakababayin launay. Husto na, nauma akon iti sermon. Saan mo't tan amalmalpas day ta sermon? Awanan, nagbalinin na dakkel nga isu day ta peke nga stab. Na apay manen. Isumot man ang titrending dito lugar tayo. Ay, talaga bakaw dagita akalugaran. Saan mo na malmalpas day nga isyo? Una, tati tunggal may sakit ipagarup na matan analaing. Masapul sa matan nga agsasarita kayo kada kapitan. Uray siyak ngamin kat mairamraman nak. Siyak matan tiguraan dagita abwakaw gaputa kagawad ka nga anak ko. Payabanto kano ida ni Kapitan Nanang. Usto tapno masulbaran day ta aparikaw. Kantapno saan mairamraman dagiti inosente. Una nang, Kaanaw ngagsasarita kayaw. ito no mailawas Nanang. Urayan mila ang tibagan ni Kapitan. Ustungot lang numasirmunan dagita abwakaw, tapno di tuman ulitin ang tinaramid da. Naimbaglangan ta nasalaw kayo dito dalan, Regina. Apay ka di kagawan. Agsasango tayo kada Kapitan ni Barangay Hall Inton Martes. Ay nawaw, apay ka no. Wana, tasan mo ito na malmalpas ti isyo? Awan amumi di ta kagawan. Umay kayon to itigayim mo. Ay nawaw, nagululi makakmatan kagawan. Amin nga dati peking nga stab na kat papayaban ni Kapitan. Ay nawaw, apay akas tamat ngay kagawan. May mayat mo't laeng numapagsasaritaan ti parikot tapno masulbaran. Anya ngay ti saludsudon ni Kapitan Ijay kagawan. Dito ti jakam mo. Basta agsagana kayo. Ibagam kan Juana agayim mo tapno ammo namat. Una yun di kastoy anagbanagan ta, Mare. Wan nga rod, Mare. Para laang iti ayuda kan peke nga istab, maibabain tamot to. No apay ngamin amasapul asumango tayo kini Kapitan. Isumot tibilin ni Kagawad Mario. Anya nga iti ibagata kan Kapitan. Ibagatalatan at ipod no, Mare. Siguradong agungot dayjay. Saan tamot laangan ang makapaglibak? Tamo na mutan ti may papan iti peke nga istab, Mare. No aglibak ta, ang mga nukarkaro ang makaungot dayjay. Agawi daksan, Mare. Kasla nakababain mo't. Ay no, adata dito yun, Mare. Nakababain nga road. Nakababain, nga masapul asang wanta ti bunga ti kalukwan ta, Mare.
Nagbalintan tumang amin abwakaw. Ay, nawaw! No adda pagsayaatan, makontento ka itinaawat mo. Di ka agbalin abwakaw, tapno addamat maramanan tipadam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.